you for me share channel surely thank you. The man who need no introduction. Aja Meisum lirak me wang chung thani xie. No we wang nana jakum sobkai we interview li hang 2019 was one of your best year. No we wang kajing ta jingum sad like 2020 he. Acha, are 2020 bật ra. Chang manager về. The pha ring xia. Kanini. The ring pha wak shamba hang lo je ka ba. The paning gui gwa tam tik sam bang paning gui ya. The chung chung gui. La ga ngason au bingen na. Ka la shing ko bingen na. The machine mai. The nai mai. Chỉ ta tâm là thích sản phẩm vàng là từ ring pha ka la wak shamba hang lo je ka ba. Tự dung giật vào làm sao bay tu mình tông là cứ giao ở làm sao bay thì boring là sao à phong này cái thùng thật sắc dữ là thích vậy á thì mình biến xong ra phong này là cái trong thằng chấm không xịt nó nào là can thiệp hay nữa chính là chỉ là mình farm này chỉ trang này cho mình farm này là hàng bay thì đã phong xong thì mình khuyên là thích sản phẩm. Okay. Oh, really sad to know about loss of your friend. Ari nana share gisali jaga 2019 jina na career no we career crowdly tada tui ga sam phanglaga it is such that 20 is probably going to be a better year for you ka sadung za tam sa ka pai kala kigle concert ga tam sa ka pai higata hina no we professional career li nana kapning li sazu naurla jaga meaning ka break a kui ba hina no wang now kung wang kada tree nei harda ka pai we ikatha realization or nana ningin sa da play ikatha chila share ni san bai ra the 2020 the rock show ki the ever the positive slide me ve the kada ang so marna the itum breaking khulak the chaba shum de go itum khangwi ndar shap tu khangwi tha jla mshan khur shap tu jda la shok kap de jla chena aju the hila da shok kai la the itum ina ki khangwi saw kle hili ki yu khangwi klang ki leo kle sta jla phning gui goi kale hila da kjli sa ka kjim pha me ra kha sa pha me ra the ji ji tha jla the athang hang gai the thik phning gui chena the positive slide ya phning wa ka the ji me. That's great. Itum tang za bam sa bai sal la gala noi program ko chung shwai khai le sal la nana quick shock lapping drama queen ning wi cher fu gala phak mai hi bing ba yarina ning chang la khai la kang sa ye. I think it wouldn't be wrong to say that it's such a big hit. La hipping we inspiration gala quick shock we experience la share ka saming la. Firstly, drama queen here in lyrics were appear such a laga jina the ari music sample la tharaja and jin he lahi sangum sla dana da hangrajin you lyrics appear sao je in either issue li zanga salo the ini the shame means that ni play the show chi azang khlo laga ari bahiwa jisang hi tang no ak sak jang da ala ke tanghula la sangao an la ya the tanghula la the kajau culture promote sa jor jena je le na hang hain hi tanghula na sau se ar ba hi ba the na la tanghul mai khangka ak sa the hip hop artist ya the no was mine la kala the ini collaboration la the hi la ga mean sa the meaning ba the drama queen je ga ba ngala no mang li pejin jilam ning no mian au le le the idum mi la idum masal la jor le da ot shot gde na wang na the drama ngro wa khai the ji go so khung sa yang the ji chen na ji the idum le idum klat le de ge sa the ji the mi the mian au no la no drama queen the drama queen la chen na next le ning wi cherfu hi ari ngaran sem ari anati ari phali now ya he like he like him the itum generation we one of the best lyricists jawla jena ana ili lyrics chi copy la ida hina na saing lo da hanga jena ida tune copy man ga ina humum got talent le ka la ga yashim sekta ar
an original last say wa chen ili the track motivate sa ji inspiration ni jor chen na nga na bai de thangam feature sa ri de bang sa chen na la ba hi shema man le ga ngala nai na me na hi sang ga tham min no de ning gu le ga de ki pali ho lak si liang je ning le de yer shim se ji da a la zang mai da ali ngala de context sa ga le ga an le de khamya ji ila phala ga ya chen de chi nga se le ning she yer shim le ning she la so kai ba je ari Pak me ba hi ba sum sil le ning she the platform ma ka da an la awi la le idum di sa ku ba firstly lender ini mang sa sai pak me chena sum sil hi vision ta da ala vision hi hakla ga la the ba de ya ana aista hi oda ka wat le da na ki kwat le um the lak ka ki kwat le um the tre ka da muchuk ngai ji an muchuk la ga lastly ka kam mi le ho sang ji no lender na cha na ra lo ho sang ai ko ba chen ka kam mi ho sang ga idum ta da chi match chi wa da da ya da chen na chi da sum sil le la ni shi ja le ne idum ne ya chi platform ko mi wang ya Subsil je ki khuda. Nagaland no Oh, okay. abuna sinage te Okay. And then no we pak me jili re lender jiba jiba tang hona ning nei ji thai jang. ala kubuina Okay, abu na tang hu ka la jiga da pure kapui da. jibaje jibaje ba gdongo munde jwe ka da Okay. da sa ana la sa hi da we ning sang jang je tang hu tu hi phap ak lam dam ne ka da Okay. exchanging lang da ra tam ku ya tam ko fu tam ni lo da ra tam ku ni lo chena da songa la gelen da le mi la phala kai mi da we le kun chi Iwa lender je tang hona nei da ning sa de. Laga ai na exchange tu ni la sheng me la ga ngala na wa kha wi la phau la khai la kha tang khu la sa thai jang. ari shin mi chon Okay, yeah. No, we lag thumbing je like it's a big hit. Yaru in Ningchang lage, and then I Kernola national grow Ningchang, and it's really nice to see nice music coming up from you. Nana tangko music scene li khangje kui rawing chaili the create the way you bring out music is so refreshing. Yeah. Ithumwui tangkula jaiga it's so predictable. The conventional salaga na yeah. Khangte khangche ya kui kraba na manager kahai then another one is collaboration with artists. Yeah. What makes you make all these moves? Yeah? manager kle the manager chilla the chichang ning sa la merok ba iwi the guidance the guide sa mi ya the iwi the ili chizu khmi ba shongfu chizu khmi ba jorle awena the tamkui bai shukui bai tik the ina the tamkui kai ne the chi tamkui car break ka sa la merok hi the he's a very busy man ya sa la ana atam the tik khai shok mi ba the artist ping na le shi tangko Jenna merok le the niche lag Jenna next pa hi artist khande collaborate ka sai in a genre hi akhmang le la stuck in sangai jila the genre hi chongwala the ngai no kjiba ba the ichjao style ne ichjao style man sare the themlek ba thi khai thar le jba je the atum khangjon la madar gam ne sa ji mung da ka itum artist sa da we have to be versatile yeah the mi aklin collaboration ngam la atum la tamkui bai shugui bai thik le sare jena the langso ni ngam jang lak la the artist hi hip hop way genre sa sar no hip genre sa sar no the collaboration by the collaboration of the the kajao knowledge chila music knowledge chila share sang ro la thai ga itum reaction la the music ba shma lo khira bai ji Okay. You made the right move, and then ilham lojaga you're a pioneer in these things. Ara shora da artist being wrong la
chăm sa the manager khalai ji hi lai ngi la khai talent manage sak mi ji hi I think every artist in other developed places they do that yeah and a collaboration ji hi la like itum down now dung liva mai kasava sa ye ka halala the way you have done it it's really exceptional khangate ya kha Ithumwui tang phuna wi da population hi chungla khai mang sa thu then tang ho line sa ching ji hi Ithumwui pang khring khrakli da masa chu leili chika nana khninga araba sepshila thala sa sai dam chuka like what's your next move next movie the pop jam taram ke shipsila English villa ko the jesang na kaping jon na ya the che akho le de klen ka da sal tang ko ma na ti ga sal de chi the ila chigda mram le wa chak ba kyan nam tam na ka sal la ina hang ngai ba ba mi ren ni sak zu ba je hai lak le sak ngai o chi sak khoi ka ba khang de ning le la ni online sak ko le chuen ka tin na mang sam bang sal la tin na ji value ling sak value le ka ba chi shape de la pung le ba. Okay, that's amazing. Ara, like coming to your new music videos in the pipeline, akava don't thang chui flavor trailer và shogai đấy. Ithumwui Shon la hiểu mà mình tiêu share sang mình la. Ithumwui Shon hi ada youth spin youth shon ki na da ring pa kui ge the ya da lum lau kui ge the hi ot marna da ot pali concentrate sala ga shon ai ka ba da depression mu ji hira zo de da chena ot pali ot la salo da sakjang ot pala sakjang na sa la ka break kui atam ji la phaning thung la pa le he break kui ni ja apam atam thela ten da atam apam thela ga break kui la ga chi le ka ba la ga kai ka ba da le la ili him le ga i chi ta da mu ni no da ni ka电脑可以见了个他的其他会是个嘞见了一脑的其他会个ji mu chuk phung ge le ji mu chuk bai ka ba ning jot kwai lam lai ji la hun na break kui sna bing la lum na kui ma ga ji ni khang de na hang ras the khnu song nam tui sal bai ka da sal la mi wi tui kham ti mang ni la advice kui ba mai la i ji jaw advice ji la ji wi kan khana ji la shima na wi la i ja advice mo i ji mi wi ni na kham ti ba shma na ring ti kai ta ni ji chen na da cái hàng đó Ithumwui Shon cái gì chui vác xem mà trong này enjoyment vang là trong này là cái mà na the serious mà sát thế thì the mirin win papa ji malaya basi này ya the jibaji skip sai là cái mirin win papa ji skip sai là cái ot mang ni focus sai the ot sai we purpose ki vai no ot sa le chi purpose chi lam lai sa cái gì lastly I hiwang ot sa ni jelo ko ot pali concentration này I himu I ma shung na tre imsar trader jimang mu chupom the da ot sa ji kiwain ha bok le ji first ji jim phang na no chena da no ko hon break khila phai chi ta mong na phai Okay, there is also another collaboration collaboration ari kakami ahi da ina awi lyrics ki style hi ning chang na ji da kai hi da facts and da fake and era la ga ketchi la salak yang da awi ti ji he's one of the best lyricists generation when the rapper and the first lyric melodious rapper yeah and then the movie is done by none other than Sobkai Ziming, one of the best videographer video liver yes ma alimum lai ben he tell something about Sobkai he never in he thakta cục sáng ore là cái hi thắc từ cục sáng là awi ot là ukrushom là pending tik lấy được là chân là chỉ bình là các cục sáng ore sao là cái mà số nào sắc này là asli là cái situation là cái mang thắt rồi nhá chân là cái issue hi postpone sava là cái postpone sang sava cái này so cái là sacrifice tik sang nhau chân là so cái levi là cái ning là hàng ấy đó anh awa tâm shop mình cái rồi mà số nào sắc này là ai đừng số nào vắng lắc nữa anh chỉ kami cái từ đó từ atam awe atam je itum sa sa siwa mabam lim le rem lung ko cái là ka awe patience cái je awen là thích tâm cái là je
真的手改里头的挺些，那个俺们正啥是个 music video 我没说没什么，真的 also shimmy，这俺你肯定可能。Okay. Next, Mapha Luilu. Iba. Mapha Luilu he main hero protagonist je lah. Thai ke je Veronica na marriage baja. Okay. Fantasy wi ta ni je. Ka je inava copyright je hiu ba hi masinga de ti jong ngam ti ba sham mazan nung na warning share ba. Okay, no problem, no problem. Very Ka mazan mung hi. Yes. Ana director ne. Laga ahi not funny ben wi lila ana actor sa ya je kala generation squad lila the chief dancer the multi talented guy ya the ari ana itu script mi krama na the interesting sana la ana khajan page the ta ta hai ta ji jen the chang so ji ga da. Okay, in a Hili, one of the biggest step really, itu consumer being wangla, artist being wangla. This will be released in UT Flix, which is a new platform. Artist being wang the ilihang logica. If this one takes well, you will be the one pioneering into this again. The kangje quick growing, Charlie he kaya kang sare, kapa kang sare the thing. So. Tell us about that partnership again. Amai run ray ali to the technique to the firstly approach Saraiva China in early November league jungle Ithumwui Shon hila UT Flix sangai da sa jina laga MOC jila November li shop jaw jeda firstly mishmili ka chansa laga mishmili UT Flix ita hui ta ko jina ashi che ka chansa ngo ga UT Flix sangau jinda shi ya China Kanini Ithumwui Shon jila sangle je ko the Ithumwui the Kanini sangi ka je cha kamling pana ba akwa the YouTube show ko the inova the you baji you channel bali the you product in produce ka ba je you channel sama se da chim chu kan ka ari ba hi mushmilong na sang hai ba hi Mapha Luilu ji the Ithum artist shogra da phedi ni the athumni la thik jone da ni ya kuj ba Tiarono Chungano the Itum Shokai the video ju Sakai Amanji the Unzang Bomizla. So next no project Singa Sala Juena, they didn't know Unzang General John Kibaya the Dino Masa Sala to the John Quiji to the Sampang Jilla to the Ningshi the Hangama to the Yes. So UT Flix Mangla in a UT Flix Mangla Ari artist tangul artist they bingal hangaya ari itumhi ila machine program ne Spotify here jena Spotify hila the sing rock se the hangai what the artist dong ya itum kok the sing rock cover the ishi tangul bingal the dong Spotify sing rock sai cover itum Spotify when la earning by YouTube when la earning by the clean when ya jena ji the ila sing program ka the sing program ka kok sa the 어찌 상음 쓸 수 있다 지가 hangai. Okay, we sporadically we shown and then Mapha Luilu ji itong butong continuing handle we wish you all the best laga ya really hot ngai yung YouTube lila subscribe samilo like samilo comment samilo and then let this be one of the biggest hit as well as UT Flix Vigila because this is so important artists being among the important sala gai the step back ne pay-per-view na can sampang rai this is a good initiative from the Ukhrul Times we shong na the initiative quick me I think this is one of the best things for the artists itum gutom thai se haman jang laga shem gai ne ngalang jang ga shem gai ne yang jang ga shem gai ne everything comes at a cost jena itum kikle makhaning source way na download sa khoi laga circulate sa ba him sa mi laga artist ping from sa the yang mi se kamashung channel je na share sa mi se itum pay-per-view ji khoi laga yang mi se ji hangai ara fans akakni na naling han ngai khle akakni hanau ge the first one is
The first one is what's your big plan for 2021? 2021 hi plan vam lai ram ve tada kashok shok je tada face sa ram ki sa ni lai tada ki lak ne jom lai ram. Okay, another one is Guwahati with Fena kana na Guwahati Grand karak lay tang han lay. Guwahati jom de ram ne America with bang le ram. Okay, another one is Kikung la hui lay tang han lay. Ar hon ngala kui adam sam bangla tada ot palimana focus ai. Who's your favorite Tangko artist among ladies? Ladies Tete Luthi. Tete Luthi. Okay, any specific reason? Je tangule first ne wa tada inang te hangan sha pu. Naga Okay, yeah. awi ki akon rino naga lyrics tak bilu ya mana. Yeah. Yes, very organic. We labing ji organic salage, unique salage, poetic salage. We channel lila valagala dahon being subscribe time by. And then who is your favorite artist, male? Iwi favorite male artist je ko ari Chikami ungdar Kami. Okay. And that awi lak sang na. Okay, English artist ba? English live Post Malone. Okay. Last question. Na gospel lam sarakle dang handle. Christian love the kasaba sare the ka the ari hon ni the ningen the pra itum samang la rin hersang na the kasam ninga Christian la thai ba the odmu shop nya chena chi the atung bali lang nai mai la the chi nai mai la ga sangai sal. Okay. Achukum we la shok hai wing jali na savu we favorite la kisipa play dang handle. Ajugum me shokai la le ishavuna na I the ai au yo mang bam me the yêu la la mang yêu la la pak na mang na mai tem. Ngagli ko. Okay. Yung Yung, thank you so very much for coming to Meisum, and then wishing you all the very best for your new music movies coming up. Thank you so much for joining. Missioner, invite Ithumwui Shon.